Hadian babun kila keno bakaladan ke jinglat jongkal erbi ni ke radiation jong uranium haka tandem yasian ke sorkar jelah ke sithok dien jong tayo klasim ya karai bantung ya ke expert committee banti benia ahlor kani nalor kani ke sorkar MDA kelakren ru da ke basai balada ke BJP kam sultanat syu kalak ban mi non ke sorkar hendai om ban lap miet ban syukun thok persai ke sorkar jelah Usembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Preston Tensong habai keren bikin patai kubor ulaong baki kenhun beper gila keno baka radiation uranium kalalatnya kitli bak sam hakasnong domisiat ke bahap ha Southwest Khas Hills District. Kumta ke sorkar kelarai bantung ya ke expert committee ni ke kenhun jo kiri start bak kiri sampang bantokit benia ahlor kani. Bat ula IT hau Chief Secretary jong kejela bantung yikiri sampang bat hadian beladek bantokit ban IT ke kaipot sya ke sorkar jela. Ubak Preston loong ba ke sorkar kelarai ban syak ban pleno iki yo ki besisin sitayo ki badan hakaput ba ke jela Assam bat kumju ki badan hakaput ba ke Bangladesh bat ke sorkar kelarai ru ban syak ban pleno ya ki jakadi kiat ni ki bar nadu ke arpun retorik minta ubenai kata hadian ke jingle niam puja. Hakbedei bat kajing kenok badon ka leakage jong utu uranium hakate ke jaka te ngle sim ya karai na kalian ka sorkar ba nginbu ya ka expert agency kloi kat bala namar ba ladangi ong banginbu da kawi kepat ka ladam dei ke expert ngatrai nginem yo ya ka conclusion sanu tinggal rai bengin bu ya ka expert agency hakaba kinlej ban examine kinlej ban study bat ru ban page rengkat bat ka recommendation lada don sisa kata ka leakage lane ka ka solution ka banakaliang jong ka sorkar ka dei ban le menta ka skingi sim ya karai ba yakine ki weekly market lane ki weekly hat ki baju don baro sikata bat ki baju syong yau baro sikata banang ni sakmat ngin sya ba kin pleno bat ru ban sedang ban trei kam no kum baju long mensua bat jakani ngin sa isu ko order Syabaro ki deputy commissioners hakaba kin pentre kamru ya kitu ki SOPs katkum kajing idon kam na kawe kapor syakawe kapor bat katkum ka notification kaba ka health department ka issue na kawe kapor syakawe kapor ya kine kibar nilarai bangin sya ban play bat ka jing play yakin kibar kan long hadin jong ka puja bat kata ka long nadu ka arpun riu terik jong uniu benai syajrong nginsya ban play biang yakin kibar kibadon hakeleng saudong jong ka jela ka jongi Hakawai pat kaliang usembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Preston Tensong ulapan pawi ke jing saukia halor ke jing kentho ki ba manla kapor na kaseng BJP halor ki kambam sap haki district council bat halor ka kam khayitu ya udoyong ubak Preston laong bakalong ke basuk ban syukeno ni kentho Hendrei lada kinong elam juga BJP ki dan ni ke jingkit li ki de ban mi sakmat bat ki sabut ni ki saki ki babiang Hendrei om ban syukentho leng baki kot kubor Ulang ba na duk kesengi ke bedengkong ba ke sorkar MDA kelas simti ban sensyare ke jela kelas simi ke jengkit kli ban rak dengkong ya ki kambian. Usembut Menteri Rang Ba ulang ba ke BJP kamdei ban sulap miet ak ban kentho ni keno ke sorkar Hendrei ladakan ni keseng kam sultanat ban ya dan lang ha ke sorkar MDA kala ban mi no. Tenakar kadaong akwa ban ong ba ha ke jingi keren ke jingi mentaka janmit ngisim ba kanika allocation kalong serius nomor balai ba piklem warna ikikot kisla ka kata ka allocation jopi ngiyo itang po media ban ngikwa bakin da warna ya kita kikot kisla ban pensisya la kadon sisya ne emkum kata
Dia hakabidei bat kenika dis council ko mau pi ngatrai platip baka sorkar klak bu. Ya ka team of audit hakaba lahet ya kane da ka directorate of accounts and treasuries. Ya kane ngila notify hakaba kane ka committee can take up but verify ya kini ki allocation ki bami janman kasngi. Te kata ketika banga kuak ban ong yapi, bat ka banga kerpat kolong ba, ya barok. Lada pi ong ki parti, lane pi ong ki seng, lane pi ong ki reusimet, kino habadon kino ki allocation, sengau bah, ke sorkar, ke jingkang ke sorkar ka play, arpo sogenta, kila banwan ra, kila banwan ai, ya kikot kisla kenang ba, ultimately, ngila ya kaban shim ya ka steps ban wat benia ya ki bakum kita ki judging keno nang ni syakmat. Even BJP state leadership I saw CBI anything CBI. I mean it's so easy to just talk about CBI, but as I said to you, due process has to be followed. But why I reacted very strongly as far as BJP leadership, state leadership is concerned, you keep talking in the press. But I told you, I think few weeks back, we do have a forum, we do have a proper platform. I think they knew it well also. Come to the table, bring us the memorandum, bring us the papers, so we will take action accordingly. See if you are not comfortable, because you are also part of the government. You are free to leave. If you are not comfortable, I think you are free to leave the MDA government. I think that is the best way to do. Don't keep criticizing at the same time you want to work in the MDA.